to me, and it's more respect. Say, if you are going to one, I'm going to share me and you catch some say and Yo. Too much GH near Ghana for Asher for Etie for. When you pay I want subscribe too much GH no subscribe or na a hintasem and some a buafa on my Ghana so and I de bremo. One God in ye, the only one God in GH. A ho and a de be a meshe. Abroche for any Ghana for more movie yourself and I recommend a mamo. Too much GH. Too much GH or the four Aquaba Sonko and Coma Obibia Sedane da Munya a bre edgy a jar. It's a year and someone ye di ebegu up no so a day amamo. Na and that day ye said your woman no ade chibia and some for na say tinty and so the yen a chair eswa. And some a day attention it was social media. Our reading came see and fat in chat and poor because a new be an to me a warrior. Then so I buy be a fa a yobronya home at the ray and cocoa all because of our rear bacopa when ya ako 18 war no so anam so edicha at the bonne yen and for Emma na ebusiamo my mbonra and sem no emu. I got married with a pot belly. Go get yours with your flat tummy. Wey ene and someone a Xandy Kamel. What they to a I be a bear on kakram. Xandy Kamel said the munim no a yabusu and I watch yasha see and I'm deeper to a just say I buy be one a year Angel TV sports presenter Kaninja Asha our rear on the 14th of May 2020. Now I buy ye answer na one more a year one invitation no cast no eba out no na abaya na edi ne birthday bi amache se eye kaninje yim I pen it down long love message ede amano na wo wie ye no na abaya no so take it to ne page so ede eye ne boyfriend as is wo ye ne husband so that time na oye ne alleged boyfriend wo de no ekoko to one no so e tro ye ete eye slay queens no eye warning so wo bia muso nkan na wonim na wo be ye wadin se wo fa phone at nanimu at type ediem eye ne boyfriend kanija no kai hunu se eye Xandy Kamel no and a bear reply when ya des wo betutu ne boyfriend yi ase ama wo bi ababa be fa no sabaya no ho asem na me eka na sabaya no no abiem na eye fela makafui wo worry ya no wo fa phone na wo gina camera nim ekasa ye se because of prank abaya no e pranking ne kuno medical on the wedding day no anka woni abusiafo na anka wo begina mu ase aware no wo gunu because abaya no and show respect sa asem no so sa wote ya sa abaya no hom asem na ye kam na na no on the 14th no so no de wo sie oyo ema aware no eba so kama ewo Paloma hotel honum na wodi dwumade ni nyina ekwa akwamu Ghana for social media so wa wonim so obi ware dia na ni jesem ye kra ye de bebetu edwa so wutie too much enkoma na jese dan update efa enome bia eba ehunti no wo be kai de meka no wo mo emfonyi ebebeto abonten womo engagement emfonyi ebaye womo white wedding enso eba abonten ana chese Ghana for bebre na ebo womo abaso na ebinu mo so kase aware we de enya de se beda endru ba bia obi a kire na adwen se de nipa obi ane nanim obi ane ne hune ne se de obi a ene nanu mu taste se de odi ade esifa ne no obi aso so kire ne de ewo ekwan paso ebi so kire womo de se basa te se aduane ade a kye so na so abaya no fa boge anya swan wo hwehwe nsam a ekone se de wo mo totomane no na obi oye bon one na wo kaninja wakwa fa no na Xandy Kamel de onkono de oye oba wo se ye ware no say bubuja eno na chese abaya no wo ye no oba abonte no se hwe mo amo kasa mo amu tie mo ka mo ye tobe na me na mayesei na mayesei na meso na mawo na sei semetimi de me pot belly ka se mema nkwa na wo pot belly na so manu bi wo bi go so bo ho wo ntimi mbo ne yamunti na ye den ya wo benya ebi nso didi anadwunte no se me amosi ane me wo pot belly mpo metimi anya warem ya ware mi o ya shemeka wa se me ye mrs wa wo se wo flat tummy na wo te wo jiden na chese se no
wo de awade a waware no etwa ne fefo emayana womo ewo eye emonten eso anase womo ediem ni post na ase se kaka ensem ede chebe ma ne se an oba no won se emfata no waba bonten na wono so abedese womo se ane wona wo efura eye flat fakokọ ware na me matimi aye den ede mafu kase aware de ne wo a wo so wo fie no eden na wo twen. I am a proud Mrs. Muslim of flat to me and it's more respect to you. If you are going to one number one this year, me and you catch some say and I have it now. Oh, flat to me. Was flat to me. Hey, Rabway. I am to follow. Me a fancy. Mrs. Mensa. Mrs. Mensa. Kazam. So call na kokọ ware na abaya di ensem wei etu dwa no eye Ghana fo binum ebo anyo so ebinum say na ada na kasa wo mfi ahini a wotena ase a wo peku na afi na Yakopon adomo eto ni hira boso ogu so a wanya bia na wodi betwa obi empoa se saa ene nke yede ye wo anka wo wani bagi so obetena asase so ede nti ene ma wo say edi na ewo say oba besia wo fa saa eye because of aware a wagware enti wo di twa wo yonko empoa enti de wo ye no entwe ye Ghana fo binum agyenche no ebinum enso say ai manenka na Ghana fo de wo mo pesa de no wo bia ware no ye ma wo mo nkranhyepa ye nka nche wo mo sa ware ni nkoye ye ma wo mo nhira na mmom ye beka wo magum ne ye beka no mensa na no menu mom adi wo mo aginti waka na abusuan moma ye nkotie eya adwenche no ebi ye nia eye na akosua ade pena ede ebe o say flat tummy only brings you playboy, so please what Cindy is saying is right. On also Eden Vera Edward Eba say congrats my girlfriend #Mrs. Mensa. You know been so there what day Eba in the day and can say when you finally throw your oversized body out. When they finally throw your oversized body out, don't come out and cry to anyone. On also Edia and no say oh when you because of say Yama Okawa. Ya show kawa mienu ya show engagement there na ya show wedding there ntu hu na hu se wa no ga kwahwe enkofo maware egwo wo nche wo mo wa obi nu wo be kire bo wasasi so wo nche wo mo wo nya fa nche wo mo wuni sika enche wo mo ebi hu afa chen wo ebi wo sika echen wo esusu aware no egu enti emra wo ye betro eya adeso e oversize ana nipa ne kan ye me kan ye wote ye emfrima no o say bra ye betro eye wo oversize adeso ye egu abonten ema bonten ememe su nkyire Ghana fo na enya saade a ye de betwa ede abowo ye nua eye love ya ede ode eba ye o say yeah love you more vim pa congrats Mrs. Mensa eye appear enso ede ode eba o say kaninja pa how can you go in for this overused piece of crap? I shall give you wow. No so dear and no say them kind and be a charge about branch and they be and I would say and we in Chilmubian kind of bro from what you see. Yenya and Estina Cobna and so Edward de Eba was saying. Well said, dear, that is all. They brag haven't flattered me, but yes, so you are a mother of one with a big pot belly, but yes, we've gotten someone. This shows that it's not about your shape, it's not about your body, but it's about your character. One also so Eddie no say I'm part what can be no crime. One more a year fry a from the no be crop or munya our and way Emma you say and your body shape and a ma and eto a wo no fo a wo eye flatten me a wo ene de aware ne bro ne mum eye suban ene ne ye ene de eye aware ebre eye nipa dasani Sasu Collins enso edo de eba wo say ha the lady throw bombo ono so ede no Jane White edo de eba say love both congratulations Christiana enso edo say hey they anyways congrats Mrs. Mensa I can't wait to see your junior Mensa Harila Philippa and so Edward de Eba congratulations my dear enjoy your marriage Yenya Philomena and so Eddie say congratulations to you and your hobby dear may God bless your union marriage amen enjoy your marriage my dear I tell from your blessing cause I am next in line on also so Eddie awode etu eja eno no
Rose edia wode ebe say happy marriage dear yeah Samira and so edia I'm proud of you Xandy Kamel yeah yemia nana kwesi the stickers and so edo de ebe say I am proud of you Xandy love you girl congrats on so edia enono Kenneth edia wode ebe say enjoy your marriage while it lasts. No one can break this marriage because you have worked hard for it and God has approved of it and nothing can destroy it. On so edie no abusia for we ene eye adwenkyere no bi a eba ye efa eye ensem am eye Xandy Kamel anano on the 14th or ware ye no wode etu edan wo mo so acha wo mo adwen ede afa eho abusia ensem abaya yi kan ye eye ne kwan so anu se wodi aware ana bibi a wanya ebe tizi wo bi wodi be siri wo bi wodi be twa wo bi empoa because kan hu se nye se wo fiti preko pe akwada wo fiti preko pe enyini ya wo no na nye se wo fiti preko pa no start na nteye wo wia ye wo tehwe wo sore ye nkakra osuso anyoma mu ena wodi eye den ejina ye a wotimi dinyine ye oduru sampempenso enti so obi nduru ba bia waduru na ye de saa tebia na nipa no wo mu no esere na ana se ba bia waduru no utimi di twa sa nipa no empo ana eden ena sensei ekoso asa aware kwakoye fashion bi a ede ama enkrofo bi ana sa kwakoye ade bi se obi e kontinu manko bia sei den panti na ema abaye Xandy Kamel wo yes adewe obi asem bia wo kan ede kire no anase wo ye de yi wo bi ehi abusuan se de ensem no etie bia no nko a ene betimi ehunu nanso wo fie no do twasa no nim se na chiachia wo fie no abehunu se ekwan we ya wo fa so na ye di senti ene ma ne fa sa kwan no so anase ye senti ene ma ne ye enti no mema wo remfi se won subscribe ya no wa subscribe to your channel no Thr0ws GH no wa mi aba no so se de upload video be wetime nya notification na adwenkyere na wo wo fie no mema no enka wotiri mu ewo ho no yesa too much enya de se ye bete entina wo de ato ye comment section ho ede amaye na ebiem so wa follow ye ewo ye Instagram page @Thr0ws_GH_ na emrepem no ye de madwenkyere amodigu apno so no ebetu edwa ede amamo me amedi dwumede ho chia me medin ene epia sikapa makramo.